kama gule gotum ves gina masakketa ken evani feshigen diu mahame gos hulumale face tinen hikka nimi girawar falug hikkumang masakke bar speed uga kuriyan edani rasmalege bin hikkuma badaruga miyogoto ves agunu miyadu mitanan annamun miharu hikkifen size balaliruga tinsteka addiya 1 hektaruge bin miharu sewti rasmalege hikkifa hulumaalege defefasa gaaganakan evvaruga bimen miharos rasmalen uti hikifa eki tantanun hikkamun edani eki bayabe bahage den huriya tana hikini mer ekko guli fonnani e me masakke nimigen iradu korbiya miyanna moga niyala ma april moga niyala nimman awun riyasi bayanuga denne fadan target amas koge mi kurani masakke iradu ko viha megota nimene nimeruge e biya bodo bimge siki mihar hulu wale fawa goti ge scheme ge terem ves etan has bayka goti ves libi girawar fala guli falun goti libi adi mihar mi fasha housing project takun malega diwle raitun nan etan has flat take libi mihriya kame sevani feshifa